E o te o wholofa fo i pa whaatalo whaatu Samoa i lau whaafwhakamaua mai sure whita. Sila le rei vaenga o la fiafi. Ia, mrantu fo i ta pātu lia i le tata ma fili o popo le anglofa ma le angale leo lo tātou ma te siri le langi. Ia, wā fo i la de pure whaasifua, olo na pure tofi ma le pure tō. Ia, olo na angale lei whaasosoa, mai se fo o la de taita inga malu. E lo se fua, mai se olo nei ola vivai. Ia, le fo o tātou toe. Ma futa i pe au mangalu ngalu ole ea, e ala tu le unanga fai pea lau BluTV, ai mai se o le porokalami o le Tautai iae, ma le paruia faiva o se o tātou watiruu. Tautai iae ma le malo, Tautai iae ma le fia, Tautai iae. Ia, ma whaamanu ianga le te aso, o a la vasinga o a foi, tiute ma faiva, o ngā luenga, watu tofi e le tualo soifua, ma whaamanu ai le ola i le nei teibur soifuanga, o folofa ma whaatalo whaatu asiata, ia i le tātou porokalame le reivaenga o le afiafi, ma loa fua ai lao ua baua, le alofa ma le anga le leita i tama o tātou mataisili i le langi. Taimara wati le ua te aleititi lava le tu lai lima, taimi whaatulanga ino le tātou porokalame o le Tautai iae, ma le manuia whaiva o le atiru, e me se fo o le tautua whaawau o lau BluTV, o le tau au na fo i le nei o Asiata Pio Vaoliko le fo wa se e mai lunga o le tātou fola whaasara launga pe au nganu le ea e me se foi e le ngata o le tātou apio folinga e me se foi o le tātou live stream i lunga o le YouTube channel whaata alofa maofo alofa antu i lotou mamalu e me se o lotou pa ia Samoa ia e whamaya upo le aturu o Samoa le au mamala o Samoa le fuele velave e ta oto o se alau o lei e vivi au talanga ta e le ia se vave e le foi se ata mai na te fuatia le loloto ai mai se foi o le maulunga ia fa mau te tele ona sa ma ona fainga io e o ai foi le tautai fa mai na te fa ngota i tai fia ia ele antoa le ia tu le liu le sa awa o sa mo le tu tofi ia mai le ganga tu mo fia ma ganga fa alo ti toi fa fera e tuai ile nei aso tofi le aso lo ne tolu o le masino novema lua afe lua se folo ma le lua o mai lau sa valinga le taimi o le fiafi po nei foi taimi o le soifuanga io mai lava foi era le lai te au o lo fia o e le fia o fatu mulia o e le oli ia pena o me whaangoa me ia feo i o le tala lei whaatalo whamau wholo whatu e ele tari tonunga ia e ia tātou whaatala noanga i oe o laui ai lunga o le tātou porokalame o toi pō mala e ui fo le fatalo fo mo tu fio le tala le la fe ngaruga tofia le tua pai sino nga ruenga le tua ya me se fo yo to fa le tua so se fata fe tu langa fio nga fo patele ia pa so se tau langinga yo to tofi mo tu te tele nga ruenga le tua o fo lo fa tu se ata fatalo fa tu asina sina malo le ta boy malo le tu ia muri papanga malo le fa yo favor de malo flanta pati ta to fa fe po ia ula le bla ia ma pole fala au sanga yane ayo le tai au wa tiute ma faiva o lo fita lo lo ia si o tatu tiro papa ve lo le tatu proclame no le mai tau watu le wa available le tatu kes ilunga ia o le tatu wa wo ma sani fo ia me se fo yo le tatu malo ma sani ia wa ve ala fo yo pa anga ma mai le tatu BluTV me se fo yo le tatu proclame le tatu ia le ia so tofi mau ai le ava noa e whaatala noa ma fiso tai e tuai mua i le fionga i le minister o ngā luenga io e ngā luenga te tele tono si o tātou watinu i Samoa ia le fionga i le minister lainga ia Olo Fiti Vaai ia i runga o le proklame ma le tua whaila ia o le tātou proklame i o le Tautai iai ngā o ngā koa i kaungu o tātou malo ia i le to iai ia se whaatahami tami tua ngalu io e po se teu ruma fale fo i le kau tapena pena antili na ona mau o le tātou wa vanoa fiso tai loa e ama fa fe loa i loa e al mela le e le si tātou fa tara no ngai muri mai ele o toe po malai ia ile tulanga le na manu mai nei le awa uli le tau le lua mai Samoa wa fa ke ia o mai pe o le par po mo komika ia le pa mai o le tala ma tautia tasi fo yo sui o lo wi o le bang fa fa le HRPP ia o le ua whaeloa mai lo la tūlanga fo ua iai le whiriwhiringa tanganga pa i o i tū malo e meso le tō wha ainga
ia e fa tatou te fa lo tele o le foi la mau wai si tatou so ta inga pe a mai a le tatou fa alternanga mo le ma le fionga le minista o ngā luenga le fionga ia olo a Fiti Vaai na le tatou me ia tuai tatou fa saranonga fa pisingisi so o ruatu e fa fira i mai le fionga i le minista o le uto ai tunu i lunga o le tatou penga ta failangi a mai a tatou fa saranonga fa pisingisi foi mai fanga sao lo tatou le tatou fa alternanga mo ma le nganga i tumu fa lalo a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga e na o le tasi lava le maketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo i ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E peo na ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti kako karongi ue fo ia soi maua foi le umala mai tonga e le gata ilea mo i latou e fiafia le tatou tama o le fai e te maua umala mai Tasi Market Ai fa fetu langa o whaalawelawe e sa o le lei e maua tatou pusa pisupo tu ainga le lei ia lea o le pama le gata foi lea maua pusa moa i so si tu ainga sizes fa pe foi la kako pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market e maua fo i pu mo whaalawelawe in bulk i le Tasi Market. ia le na Samoa a mai ala ona fai umalau whaatau i nei le ounanga le Tasi Market aua nei e tūmuri ai alo fai nei o tātou ainga i Samoa o le whea ngai markoviti e iai fo i le lātou o ounanga ua tā ua le MoneyGram e lafo ai tupe mo ainga i Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika e tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road i West Auckland a le ngata i leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? Lucilla's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucilla on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucillarealty.com. Lucilla's Realty, helping our people achieve the best results for their properties. Lea ua se fulu minuta ua te aidei le i tūlai lima hei le tautua au male unanga lau BluTV a me se fulu le tātou porokalame o le tautai ia e le neivanga o le fiafi. Beio no uwhailo le seunga i le amatanga o le porokalame ea o le ua alitia whanua ua malotia foi ia le tātou ofisa nei ia i lunga o le tātou sum ua maua le avanoa i visota ia tuai le fionga le minista o ngā luenga. Ngā luenga te tele ia ma le tele o whaamalu ma pūlou o loo saufa ia i le fionga le minista o ngā luenga ia le fionga ia olo a Fiti Vaai i le neivanga o le fiafi o te fiafia whailo atu talofa lava i le fionga le tama whasausau o le ala taua
O lau fionga i le minista i le nei vaenga o le afiafi. Ia, soifua manuia lenei afiafi i lau fetalenga Asiata. Ia, whapena fo'i ona whataro whātu le isu tātou atunu o lo tātou kako wevangi afiafi. Ia wale ua o le teime o e vanga. Ua ka māngava fo'i a lea lawa ua kari lawa lo finga ngalo. Ia la ngofo le ofisa i sei o malenga kari lo whanonga. Ia nga whakua usa vali ai lea tu lau lava le whafonga lea tunu. Ia malo soifua. Ia, lange mama soifua manuia. I le nei foi vaenga o le afiafi i oe whaafitai. E moni ala usau noanga. Ia foi le ka porokalame relax. Ia se porokalame i oe. E te uoso e se mai o se sirunga o le. Ai whaafitai atu i le whaavaro mai o lau taimi. Ia, tomu atu le whaafisiri masani. O mai le nei aso. I oe, tau whaate ia atu fo i tūlanga la warunga wa pa mai ai le nei tala ma tau tia le tātou atunu. Ai mai se fo i o niso whaatou whala inga a sui whaipule. Ia, ea mai le nei aso lau fionga. Ia, manuia mea umare no whale tua. E ui a fo i e kausu e sueanga i vai pangoa fo i e whaisinga marolo. Ia, e wale mawhai le kulanga nga ia o le au unanga lava. Ia male wala awina. Ia olo o manguia mea uma kai wawe foi ringa o aku ri kala angare o si o mako o aku o ri ngari. Ia, awai ro foi o te tau wai ro foi le tātou i tū malo e fio mai pule le ite. E tasi ala vai atu i rau la e people kau i ke ai manele matango fio le lano rau la e le nei fiafi lau lau fionga le minista. Ai manatu. Ia, ole a papa ave lo le ta fatali tala noanga ia manu fo i le taimi ai ola to mo atu ioe i le vaenga o lena peina ta ua fo i le amatango le ta fafelo inga o fate ia foi manto ma to fate ia ile ne yaso ile auli e mo ia pe ua levo na tau mate ma fitongi ia i fa soyo tua oi ma tu ofesili po feo le atua ia ina ua tau tala mai ele to file ngo ma tua ni nai masina o te atu lona finangalo pe taila le la o ma tua official lava ia au le tasi au tau to lua le seunga ia ma le tama na tu fa foi to finga i la runga fua fa auto tanga ia tu ma vade pa io sa Samoa ai nga tau sira fiele to ia la ofisina tu ela o fionga wa orsinia foi ole vanga fa ma ba fainga malo na tau sira fiele to a tipo le tatu fainga malo this can happen ole atu putu langa le nei aso pe o tau fate o mo fantasi tato. Ia o te lo ole tulanga na Asiata i le fate ia fo ia o nei le tulanga pe ona tulai mai le nei aso ona sa aso a kola vo fontanga ia o ke ngei le vidi mai o se tasi fo foi pule fa pe mai o le o tulanga nga o tulai mai ia sa mate lima lamba fo ile o finangalo fa dia fo o fionga i fai pule ma le la fo itu ia o le ala fato a manino le lei ia le tulanga sa ta o toi de la ua fato fala inga e fainga o fai ia me se fo io le la tu vai no fa fai ia e mantua fo ia ele fo ia to inga ala fa pea o le tulanga lava ia tono pan mene e tau lava ona ia le sautonga foi lea i tu malo te tasi i o lato foi finangalo e pe ona vea i foi ia le fionga foi le ingoa matua ma le fitalenga atu e fai masui o lai tu malo ia a whapea lava o le tulanga lea ia a tono o finangalo foi leo le atua ia wa musu ia i foi ia fionga i fai pule ia po se silava i tu ia a tonu ona o tau whaafonga i fo i o la finangalo whalia e tu sai ma la whai unga e pe ona whaia e le so malo whaatai tele i oe moni lava le saunoanga lau fionga o le whawesili le au te tau fia a fia e whesiringia sou finangalo ma tā pā i sou finangalo lau fionga le minista o lea ua fai nei le la fai unga o le a wha ma vae male vaenga wha fai le HRPP. Mangingo i o le saunga e le o wha ma vae ma o la tofi fai pule
e le o whaamāwae ma le pāle mene o Samoa, e le o whaamāwae ma o lai tūmalu, na o na whaamāwae lava, ma le pāti a le HRPP, ai mei mai e tūto o tasi. E mawhai ona e tau sau no mai lau fionga so fina ngalo wa o e te lo o e le laui a o le tūlanga o le tūto o tasi le ia i nei to tonu o le whainga i le mālo le taimile nei, wa le vanga e kūko kasi. Ai to fia tā pā mua lava, o tala whea unga, pa o lai ava noa fo i le options, mo sui ma malu o te tono le pale mene ma whai ono o lātou whai ale vaenga le afa mole lava lau fionga olo. Ia o te tonu le atu ia a matatau whaamtalanga i mata upo e lua ia ua manino mai whai unga le alfa masinonga. O le mata upo mua le mata upo fo ele ia maua ma le fionga ia le tino. Ia na watula ia i o le whamasinonga. Ia na au mai manino fo ila le finangaro le whamasinonga fo ile tusai ma le tulafono whavae. E le eise marus anga o le pale mene la to te whaanga fua eise no fua se sui whai pule se tu malo. E le whaila le anda to avatu whaila le mta upule e le fionga fo i a le ala pule ma le fionga i a tula e pa. E a o le tani lava tasi. E le mawhai ona whaamutaina i le marus anga wha pale mene se no fua se tu malo. E a o tulanga lana. Tau o mai lola ia i le tūlanga o sa whai mai e le tūlafono la lea o whainga pālota e le HRPP. O loo iei la le tūlanga foi le i tono le tūlafono whaavai. O le pauale mea iei a whaapea ua e la asia mai i lo wanga i mai lesi vaenga whaupwhai, lesi vaenga whaupwhai. Ia o ngā ua manino. Ia le ato i fo i loa e whailau whainga parota. Peitai ane i le mea la leo lo wha vai ese. Lo wha vai ese ma se vai no wha uwhai. Sa mwhai lama tūlanga na. Sa mwhai lama tūlanga na i le tūlafono. Peitai na i le whai unga lama le pai inga nentia nei sa wia i le fionga i le te mai te palmia o lo ia i le chapipi va pena fo ia le fionga ia famuina o ia le tino na o ese ma le vai o fa le chapipi ai tu to tasi to no palmene na to Taupea la le swinga na i le fai unga la for pa inga na te se ma vai atu nei na whaila le suenga i le tūlafono. Tūlafono la lea le ofisa o whainga pālota. Pa whai e te unga ngā e le HRPP. E whapea a tuli oe, pe te alu ese ma le whainga whai e te tūtotasi. Wai alu whaila e whai le whainga pālota. Pe tai tono le tūlafono whaavai le o iaina whaenga ia te tope muri. Ele o iai lai tono o le tūlafono whakai. Ia te aua ia ma le tūlanga foi pe foi ona e si le fia le o te leanga ia u tala foi sa whai mai ia vai teimi o tūto tasi. O lo fia ia ngā teimi asiata man whafonga le atunu e ta tala lava ia se fina ngalo lo tūmalo te whaari ia tono le palmeni. Ia peitai la sa o ki le whahalai o i le chapipi ma le lato fo i whainga whaavai whaapati. Ia ale mea fo i lea pe ke wharo kwa se mea lai whai e kawanga i oe i se mea whinangalo i tai ma le vaenga whai ma se ngisi o vaenga whai. Ia o i ngā la le o ke ngau kārofa i ngā kaimi fo i lea e le o i eise saolotonga. Ia lātou fo i lea e whaari manino i o lātou whinangaro. A tono tasina o lape sa iei i o tātou pārmene ma tātou whainga pālo taluai. Ona ua tanu mia whinangalo whaipule. Ai maise la o le whainga malo sa lima se furu sui nā teimi angare ko kasia. Ia, e kaungang mia umalawa le lima sepulunga. Ia,
Lea la wa ga mai fo ila ni so sui fo ile tu tono le whainga ile whainga vanga whaina le chapipi ia la fo ila o la to tono i mai tawina ia le tūlanga lea o le tantanumi o le lato sautonga ai mai se le lato wai at tau ele o whainga pui puia ia ele vanga whai e pui puia ia te tau tangata ia le la watu la mai ia le nei fai le nei tu la o mai ngai mai o te tawatua siata mal fa fo ia le tunu o se mata o puanga onga i le vai no fa fai le chapipi o se upele ngata i le onga ia ai o se mata o puma o fai maluma le chapipi nei le mata o lea ua fofola mai e afionga i whaipule i e tōrua. Ia le tūlanga o loo i hai. Mālo la le whaatua ina. Ona o le tā ofi mau i o la whina ngalo whaadia. Ia e meise o mātou ne whaipule o mātou o fofonga o mātou tū mālo. Ia e sa o lava la pera ua sau noa i eisui. O le e o mai i e kuri mai ku malo e whaaringi o la kofinga e mai pure isi ku malo ia e malo whaatai lo whina ngalo lo whionga le minista wa e maua tonu ale vai suale ana uto e mana o ito e te tau o tuwa isa u whaafisili lau e tele so whina ngalo langa o lena manino ai le sau noanga tu una i e ta uai le upu wha Peritania leo le act of bullying foi lele ia mai e toi tau mawhai e wha Samoa ina i le tūlanga. Nā ia wha o ngā foi la valona tangata e whai mawha taita inga. Ina ua tau a batulo na manantu e tau te te ai i le plan. Foi lele le se uma foi koe ka o vatu e so manantu i le telo le tupe nā lua ila le malo le unga inga o le au savavadi. Ngā langa le wao ngā le melea. Ua mapuna mai aila. Le tele o le whale tonu na iai le unga inga. Ai manantu ala le na whetalai tu. Nā vatu iailo na manantu e le au ia i le tūlanga lea ma e le te tauna sa ili whapea whaatinga inga o le tunu o matūlanga ai sau noa mai la le toe ina o te fia quotinga whapea mai o oea le si lea e te i lau taita inga e se lo whaamaualunga le wa e sau noa tōnua i le tūlanga lea ngā mai ai lo wiku malo o e le mai e se ku malo se sina vea mataitai mum a lela peu a e whetau i e tua inga la fonga mai se tai i se isi fo i tanga sui a whaipule e levo kukusa pauan mele ese ai ona o tō whinga whaalo to i whale ale pati e whetau i e tua inga la fonga ngā whela fo ai whapea se atai le ima se me whikau e le ai ima se me whitau o le wakere ngā whaile tūlanga lea i ana fo ua sauna o manino i ana whionga atu o le wa fo i sai tono le i cha pipi e le mea voile le o le one man band ai e le sao se tu walalo ia ma se fina ngalo fo io o nai whaipule fo io le HRPP i le taita inga la lea e pe o le fina ngalo lava na o le taita isai ai ia atura epa ia whaalongo umatu le me e a fo e fina ngalo iai ia matua fo se i fontanga fo i el parmene le fo inga sa mo ai kula epa i lanka pengeka ke ropo mo ko mai tauana na mali a fai rola kala fa longo uma mai ai ia atono le o anga lava na HRPP o le ala ua mai tau atu o le ua a mata o na silfia fo i fai pule nei e ese mai la ma le fai ngā malo tato o lo i nei al fast o le taimi nei tu Asiata mal whaafonga le atunu. E leise me whapena o tupu teimi nei tono al vanga whai fast. O le tō whaarawai al taitai o malo po la whionga fo il tamai tai pārmia. E la lafo mai a mea umama tono le o le kāpeneta. Whia a whapea fo i whono al vanga whai. E whapena la malono whina ngana. O mai tauina la le se senga lea. O mai tauina la tono le fast. Po o fea lava le mea e lolo i a le fina ngalo o le tō tele. O i ngai whai unga le whionga mai tai pāmia.
tele o le senga tele la le na mai ma tu tele te ma to fa lo sa no fa pena la fionga ia fie me fa pe o i ka ko le ska ia ku ya ngai le mo fai e pe la o le tulanga na o le tulanga la vai o le puli le vai mai ia le sa no me tu ia o le vanga fai a tonu fo i o le me la vale sa ave ia la val tu ala lo fo i le sunga tu le e silsila Taupea la o sui mama ele o fai fo le pe o se pe vole se va senga fo le o ia class captain o le si vai na e como falo uma ia le ala wadia e mai ia tulanga ia ma o le ala o tan tonu ai ia tatu watu e le mea sa matu tala no atu ai e le o le leile taita inga e le fionga ia tu le Apple Party taimine o le cha pipi ma e pea fo inta ko karango ai e le fa pea o tanu mia le on sao ia sa i no tatu watu ia o le ala o to e tu ai lalo ia le tu langa ia o le fo se sia mana ia ma tu lo la fa fo le tunu ia po ua lusi le fa alo fo ile ono tu na fo ile e lona le amana ia fo se fa tuanga fo i alona ia fo vai na fa ma lo fa tai lo a finga no malama ai ona i vai nga fo ile le fa lau tele ai wa fa te ia umare to tele ai ola so tau finga lo ma so silafia le to ma futanga mai amare silafia ia fainga atu le pa male HRPP le ala ua fa a silsila lo tele finga lo tu maloia wala ngai le na o se finga ngalo na nofo ia le ngoa matua me se for fitala ngai atu le na manino lava ia na fisiri mo tu malo tasil fa tingo aleanga o le mea e te ruasi la fia mana ia upu o le mea ke ruasi la fia mo le manuia o le tu malo fai e ia le matou lango fa mata ini tu o pata tu o le melea i lau tau mai tau lau fionga le minista wa leva na tu tonu fai Samoa fa maka kau yengi o ngi mea e fa panga noa e le taitai o le HRPP pe o le foi ele mo mai se tali pe wa let go pe wa talia ia o la so tau mamate lau fionga le minista ia o te rona vai o kairo ia nei te iwa la avea wa ave le paki ia le mata pule fa msnonga challenge ai le a fo ile fai o fai fo e fionga i ri fai pule e pe ano fai atu fai asi malo si o le tu la fon fa bai e mana tua la o le o iai le mea le o le fa ma bai ese mari vai nga fa fai i tu tonu le fa bai ia o longo winga la e mai mawari kai mi ave fua le ia e nga makau ia wa le fo e fa mamafa mai la e fa msinonga ia le mea la vale o le aia tau po le natural justice fai pule ia mo so tangata nu lava o Samoa ia tonu la e manga ia fo pe ka ko makamaka o le ala le fainga le ia fai e fo e le vanga fo le vanga fo fai le cha pipi tau pule ai ia te wa ia ang fa pe o lo ke ko ia malolo le ai ko kamayo le pe fa pe nga e pula mari tu malo ia la to e pe o le tu langa na o le pe o le fafsi malo fa tai o ofisi muri le ala o fionga minista da me ia mata upo tam tanga ruenga fa matai e se ma li o le winga o tala la to vatu o fisili le nei e se le ma li o le mela tu le mai wai moni la usa no fa matai ai e to e anoa wa fa fenga mai ngai maka o pe fa pe ato mai parliament o le fa malolo le taita o le tuangai fa tu o le aso tau tu fatasi mai so fina ngalo foi le wa e sa o ile ka le nganga va ka ko sa vai pe wa sa pa sui fa so no anto wa o le suspend ia ele se ta mai taimi ai po to e anoa malo ia sa na fa matalanga i tono le parliament o le asa ka waka ka o ngi ko mai ngalo fio kan minista e mai i le nganga ia o fainga malo
ole e kakalo lava foi lea ia se tuangai. E te ula ia ma le tūlanga le tuangai lea e le o tūla I mai se tūlanga le lei. Ia ona o tūlanga lava ia o le ua fafo man mawhala le taika ia o le kuangai. Ia mai ia mako fo ia po alava nga sanguanga koe whai mea reire wau whainga ngā laulo kuruko maro pero. Ia ai o ke le koe kani o ke le koe amanga ia. Ia se ka ia o se kuangai po se whai pule ua wha malolo e pāne menge mor kai mingi. Se whai pe se kau kilo aku pe koe o mai kong. Ia nga whakua o amanga ia fo ilea o ia o se whai pule. Ia po se kai fo ia se ai kuangai al kai mingi I le tu au whainga ia le ia ingei. Ia ka ke ngau lava ia kula I mai le lako vaenga whaia ngai ia whainga malo I se kulanga le lei. Ia le ala uka ko kilo ko fo ia usi sila le tunu. Ia o ka ape nga kua lea e le koe fo I se le lei. O le tūlanga fo I lea I le mo le whai lunga o le ita. Ia po le whai lunga ua fua fo I lea le loto fo I lea I le tūlanga ua iei ia le whainga malo te minei. Ia o koe whai ale o le kala fo I lea tulo fo I whafonga lea tunu. O koe whai ale o sianga fo I upu fo I lea ka whai a mako. Ia o pea ua alu peo le pau fo I le ska piti mbele ua iei. Ia ia I lava le tualalo fo ia wai e mo I lava ia mako pol kiki. Ia ai mawhanga lava le mako mawhakanga fo I mafionga I whai pule le tuanga. Ia e whautua lava. Wa tau ona sairi se tai foi lea e whaurulu mai ai ia le tuanga ai mo le taimine. Ina ia lo ia le lei ia lo la tu mamalu. Le mamalu o whaipule o tu malo o lo I tono o le tuanga ai po le chapipi. Ai a whapea la kako walua e whapea. Ia ako o kasinga isu o le o whalongo aku ua tu ua I le ngoa matua ma le eftelenga atu ia le vai mo whauwhai. O la e alu pe e whakifa solo I lunga le sambi e rei lopo o whene I kue alu ai o le ai o se foe ai. Ia pe o le ulanga lina. Ma lo lava whaftai ai lo whakar minista ona wa I toe a whea le vaenga le ala tawarunga mo I atua I la sa ufa matalanga I mata upule me sa ufa whesik. Ai se ala wa sa nga whamau. O le aso wa o ele stangata matua lava le rua maftanga mato ina. Antu fo ile soa fatu ila ipa. Whamakau lava le mafuanga wa le let go wai le leadership. I'm talking about the HRPP leadership. Awalanga matua tik uma pokse siana sauno ai le fitalenga atu. E na fitalai ai. E me se foi le ngoa matua. So o se whainga malo le lalolangi a koa lava pe ongi malo ua leva mangi malo whako a soifuanga ngafi. E na ona whaale tonu o le taitai. Koe laku se avangoronga rua koe kuuai e whaale kongua. O ko meki ar whamawai. O le aso tau sira fia I le lua mafka. O le ene mea le kau fia virko inga. O ise me pere ise soanga va. E au ke loe ke lea te lea tali e le fasiri na. Mawai e whapela ai ia le tūlanga lea ua tūlai mai le siawo. Siawo le umasain malau wha. Ia. Mana tua foi ia le tūlanga foi lea whapea mosu on le ai se sianga ba I le teiteinga o le tuangai ai e kia waia o ngai meo kai ngoi e anga wha ma whai pule kai ia tūlanga whapena ai pe foi le o lea lava kau ka au fisinga whasi paua foi lea e anga I mai ai e whaari mai lona whina ngalo I lea mea ma lea mea aua a kou fua ngei ai e ese an ma I kua ngai ma la uo I le kaimen ngei o lau I kua ngai sa au kua ngai ai o ke le whaale a ngāsesi ai o ke I ngi vaenga ma lafo iai ia maku iai ia sau mangak mea lau kamare ua whai ngei tole o ke e whaasuro ako ilang ke ia
al pikolanga le si vai nga no mo ga le ofa kuai e kilo vo ile fa pe ile si anga va al me sa o ai e anga va kasilanga a fa dinga fo ile mo vai ma o lalo ngai fai pule mai ku malo ia sa o lango inga ia ngai o se ka ia al me la kai mingi yo ke o fo o po e a ko ia se si fa si pico e a o ai o ko e ngofo o kai vai fa fa le ua ni nga lalangi ako wala vale lua le ka umai e fa ma vai nga fai pule ko do e ka umai ai ma fa ma kwa fa mau ku ingai le longa le ko e a lango ingo o so finga ngalo ai ia e pe o kulanga ka Alo whaavitai tele lau fionga le minista ia ua mawani nei whaalau te lenga ua e pei ua apa antu i lau fionga. Ia ono le whaate ia umo tantou wa ia ile nei aso. Ile tūlanga fo o le whaatou whaala inga. Ia lilo fo i manatu. Ia ae rongo winga. E saawala ia uputala tua matala ia. E leo maua se to manga i tutonu la fo o le vanga wha uwhaile i tapipi. Uyo lea. Lau alunga mai Samoa ile nei fo i vai aso. Tūlanga ile to ai tau nuu antuai o le tātou va telefou ya po le va la pasese o le lady Samoa ya po le lady Naomi foi numero 5 i te tono se tātou o tunu ya le Samoa foi leva noi fatala noi male fionga te fono ya la uli ya background mai ya se sa no ya la fionga minister o taule ai o le taula penga o tau nu ya le foi poloketi sa e fai malanga mamao tuai male tele foi o vasa ya wa foi le tau fa mau tuina male tau fa ato toina ai se fauna e sa no ai le tulanga la walunga o to ai tau nu ai Samoa le tatu va e po me ole mole atu le fafte telefo ile mamalu tatu o tunu i lau tapu inga ia i tūlanga lava nei o loo tamwhai atina ia o tātou tunu nei Samoa. Ia o le awa sātou mori mawina ia le sauninga fo i e whapai e nai ia le fo i whamoe mal nei atina ma o le tūlanga lava ia si o tano atu pere ingoa o ngā sai lava tūlanga fo i le toi wha fo i le ingoa tātou wa i le Lady Naomi onu se furu peitai le whafonga Samoa o lea whatu atu mai ama tau o le wha Samoa inga wa umal whaingaro e rei ka ua se wha Samoa mai i le teiminga folau mai e ka ko wha i apangi ai nga kalo le tūlai lima i le fiafiana ia whako kauloa o le waa a Samoa. O ingana le sa tau mawhai e wanga ngā ua au mai le waa i a aol tātu o tunu. O na pulero leo kako, ai o le teimi sa fausia i a pani ma folau mai le waa e le ai e pule i a pangi i a pangi fo i le waa le nga mai. Mai sa tau mawhai la vai suina i ngoa e le folau mai, peitai. Ia, o mai ma o so e atu. E whaisi te le o le process, whaisi umi o le process, ko e le lalo i fo le salau afe ko e a whai e suinga o mea malawa i le whausia ina o nei wa ai ano mnatu lea sa o tana noa fo i kāpeneta fo i lea o le whionga te maitai pāle mia mar kāpeneta. Ona o le lato finangalo lava lea e tuule ia le ngō le wha i le Lady Naomi lua. Ia mal nasa o wha maruru fo i le whionga te maitai pāle mia mar kāpeneta lea ai. Ka ko wanu ia le ngō lea ia te awa ia e whai o le sefeo kako kupe lea ka wanu ko e whai a ko le process ma mea wapenga. Ia ai o le mea tau lia lava. O le wha e whai ale au nanga i le atunu. Ia ele tau dia kere kia ungi me o ingoa. Ai a tonu e iai ia e fuafuanga fo e company va ole ia me ia tu ruma ia langa sila fo i se fautuanga fo ina ave iai. Ia ole a kako kirkiro pe maua se kako va accounting.
O le ia na fu ia ka si su ya si me ka ke aru ka ke ai si ai. Pe se me ma wo se va fa pena o ngor ka un ka o lo ka mingi. E ngo le si ki a pe o kongi o lo fo ie o le freight o lo e mai lunga o si company va ia le ia be me ia ku se ma ko fu nga me ia ka sia alo família ko so ani mai po fe se me ala ba ko fa ko se ma ko pam ia ta wala mai se so ani fa pena mai o le me ma di fo i ma ga ia fo i wo fa lo ngo wa nga fi wa ia le fina ngalo fo el tato malo tutuila fina ngalo fai fo i se tato whainga loku foi o i le wafu o i tutuila. Ia, lon sai foi e lato, ia le tūlanga lea ma le fo ua au mero lato fina ngalo o ke anga ia ku foi kukuila mamako ma whaise se kako kama i la unga. Ia o whakoi e fuwa la wala la unga se keu kusi e vi foi o Amerika. Ia ai o le nganga fia fia renga. O le nganga fia nga o le sapasapai mai o Amerika Samoa. Ia wasa ue lol me voi wha mole. Whai se launching i kukuina. Nanga i renga o kou se va au kako. Ia e maari e whaari. Ia o le ala ua fua i fo i le whai ngā malanga mua. E se aso le whai unga nei masinga o na e lua vai aso lea o le a matatu nei e whatautai ai susu e ngā ma cheksa le Coast Guard Amerika i le tātou wā. Ia masalo pe lua vai aso ia o na a matalola i o le whainga malanga a le tātou wā lea a ngā i tutuila ma whataunu e whamoe le. Palo whaftai le na tala matakofie ia walanga o le laualunga o mea uma. O le amana ia. Ma wa ese foi la le tūlanga laua lunga lea wa wharongonongo tuai ai mai sore sila mai moa a Samoa lo papai rungo le tā porokalame to telo i lato. Ia o le amana ia. Ma le vaenga foi le upu koe foi mai le mawhangwhanga ngā li or kaku mawhukanga mkukuila ma Amerika Samoa. Ioi, o lea ele ngata mana ia lai whai unga lau saunoanga lau whionga minista. Ile lato tala, ile o se vaanga o kou or kaku va, lo no winga. O le nganga whaale uso foi le ua mai lo lato au. A whamanguia inga, a whai lei mo uporu, lei foi mo savai, a lei mo Samoa i sifu. Ia lei foi mo Samoa i sisa. Ai whaptei te le lau whionga. Mai se foi la vaenga lea e wharongolonga ma te toa o e tanoa. Wa maa ua foi urungalu. Ia yo i e tau nule upo foi le wa ele tu le toa au e te pai le tata. Walanga o lena lau walunga lau saunoanga foi le palemene. Ia i le suafa o le ato e whaingoa ai le tatou va. Ia va tu foi le whionga te mai tai pale mia. Ia ai ua le o lea. O le wa e sirisila. Se fere o va kursela wafi. E ba fai foi ona toi tupu le lumanai. Ia ai se fere tatou se le ni pole i lo fina ngalo le vaenga le ala ufio. Asa le lava. Pe lava o le tūlanga le whape. Ia o suinga le ngole a koe whaalu e ngi kupe ke le. Ia pe o tūlanga la. Ia mar wha moe ngā. E iei se si vaa. E le lumanai. Ia ona koe whaingole le ni Naomi po pe whaingoa fu ia. Iyo. Po alama mo nai po ingoa. Ia e leo le ingoa pe ona o whaiatu. E leo le ingoa e tāua atu. O le iai o se mea e whaatino le au nanga malo. Mori malo tātou o tunu. E me se fu ia tātou so i tutuila manu. Avtai o avea le o fa moe o le alua i le malanga o i malanga o tau fata auto mai ni tātou wa fufuanga e a ia i le alo le tātou wa fau mo Amerika Samoa lau whionga. O kau musu e kau a ke whua lua whelele mai i ma whaale kofua kua i se whaaloa longa fo i Amerika Samoa. O loo i le fuafuanga o le asoro ale o le asoro se fulu o le whai unga le masina nei o le alo lenga whai ngā malanga mua. Ia ai
pe ona ufai atu le afua lava i le umi o ngā ruenga Coast Guard Amerika. Ina ia whaamaliaina tu la fono Amerika lea, ia aile i uru whale tātou vaai i tutuila. Ia pe o le tūlanga na ia o le afuafua lava le whai unga le masina nei, ia le malanga mua mua. Malo whaavitai, o lea na manto vaai atu. O whaatumuria lunga le vaai le taimile le tālanga i le tātou wafutele i matautu. Ma whaina tau o mai ia tūlanga. O tau maua i urungalu o kako ngofoa o le vaatai peito i titia whatu salia lo ngofoa. Foi lea le te se momi mai io e tau o tau maua le tuenga tūlanga. Foi lea o le soso o kuri pe o ngau kako wai lea la tau i le fono na whanua o le soso o turi. E tau pipi no foa o le anina i tūlanga i suinga i tonu ma le vainga i tonu o tātou wafoulau whionga le minsta. Ia, o tūlanga langa nai ai e o to ia ini potu foile le to whai ia pase se pe a whapea e malanga le vaa. O tō se sila foi no foi e le ilumo o business class o le avane le pe lau te tele foile. Ia ma tō vava ia o koe ngā ngofoanga o lo i ele tātou vaa le teiminei. Ia fia malolo a se whainga malanga. Ia ngā lo wha mei mei a kua afo. Ia wha anu nalo ia tō wha. E le o koe ei se tūlanga luna o lo i fo ele ka ko whale inga. O lo i ele pā. Ia o i fo i le potu fo i lea mo VIPs. Ia i tūlanga luna e whaisi te leo potu ia. E le ngata e potu e whasaviri lunga. Ia o potu fo i lea e conditioning i le o ngā kokongu. Le si fo i la potu e i lalo. Le si fo i la potunga e i lalo ala i le lata i le taele o le va. I yana fo i o le va. Ia o le tato le na o misa i mua e le iai ni fulisa fo i lea. Ia mo meo o tato o loa fo i tu aisa. Ia ka ko whaala lea kua maukua ia tūlanga fo i o me kau fulisa. E a fo i e whea vea i eila o loa ia mantua fo i. O lea fo koe ka kala mai lea la whako ato e te tala mai tutuila ia o tātou a ano matfasi. Ka ko o mea ngā. Ia lea lea whaingo fia ngā anu ka ko ki liva fo i o i kukuila le keimingei. Ia o e pe o vaenga lana o le ua tau tala tuena vaenga o le si mea. O e maria foi whainga ia pani la tau ia ma la tau fufuanga whatu la fono i mei o vae au mai tatu tunu wha mea no wha mai. O le taimi nei o le tau tala sanga ia le malo ia pani foi lea. Pe ma whai o le tatu whatau ina e sea le Lady Naomi. O so le mena ua ia inga ku mai o le vale ai koe ku i limo o Iapani ia ka ko Lady Naomi le vatuai lea. O tu la fono masani la ia ngā le au mai ia o le sui no le va. Ia e lua me e whai e Iapani o le toi wha fo ia to le vale Iapani. Ia po le toi wha ngoto loa se i tu le wha fonga le atunu. E tu sa po lai le nei po lai whenua. E whaangokoa, o ngā o tūla whono whaavao malo. Ia o lea lai a fo i e tau tu se talo sanga i a pani wha mole mole. E a pēr tu mai le wha amato ti talo fi e shout out i se sia tunu. Ia ona tau mo mai lo se le ni e whaalawa ia se tau o se wha. E sui e tato fotu Samoa le tele mai se lengi mai kukuila. E mantua foi la le fausanga le fotu e pauanga le vai ngei e fausanga na e ofi le amo manu. Io ngā le fotu a e mantua foi la e le va foi a le malo tutuila. Ia e le ofi te tono le amo. O le ala vala no fai le tulaga foi le fau pepe ai le onga i le samilo loto ia avela nisi foi o mega iuta i le ele fo manu a le fotu la ia kapala le lua kwa halu ko ia ora la tausa i dia se a foi se sui e
o ka ko fo o ga le ai mo mai nga ka ko se lengi fo ngai mai ka ko so i tutula mano ia pe o ngai kala o ko nga a o e fesi di fo fa pe ala la me le a loi la le o be fel wa ile pa o se fa i mo po o i ma muri fanu ia o le va ala a ko si sila ia e masalo ele a ko se lu se fulu ia ka vale ko e mfainga ave ai o mala sa fua lava le fausia o le vaanga ia mo me o pasese o kukuila ia a lungeila le vaa le felu ai o le vao o salonga mo fangua ia o le vaa fo e kekele o ngaf kekele aku afilo o afio o kakova ia lo le Samoa o no winga se fulu ka avale ave ai alu en mako kiso e fia se fulu no winga nga welcome pangiva ia ai o le ia fa ia fu nga foi le pe a fa pe yo e mai apa e lua me o sala po le yo e mai se ka fa nga pe ngisi o ka ko au nga wa e mfailo ka ko fa ia me foi sa ka lai ko ngol parme anu le faka ko kili va olo i da kuki ma ia ma ko elau ma i walis futuna wala e fe olo lo si ka ko va te gate ia e fo la vale mai o se finga galo talia ia ele malo ia pa malo fa vitai ko to manino ale ma ta upulo fionga minista o wa e fa manino ai manisio vaenga ni tau fesilia tua ile luma na yo le lady na o mi le wa to toi ia e whaavitai, ia ore naua iu a au ma whana. Ia a tonu fo yo le a fa tau mawhaita mito le ala tau a vaiatu, ia le ioe. Ia le tofi o le minista, ia mau mamalu. Ia ina ia whaengenge, ia mpani a waina ina ia tō pule le nava a mo tatou. O le o tau maua fo i na ia utama i news o whapea ua tau la lata wa mo atu nisi o atu nu e me se foi o tūlanga talu maianga e kakala le vaenga foi lea ma tatou feo ina ia malanga atu le va foi lea le United Emirates. O le tau maua foi i le savili fa pe ia manisi o atu nu ia le wa ai le alo fisiri sa atu lo feo ngan minister pe fa maunia ia motunga afala o feo. Ia olo ingeile an malanga le ampasa o Singapore makua foi la ia Singapore e kasi ale le ampasa mol Pacific ia le langa mafongo angafi ia wakau mga ovavel no makua foi le fa pe apa masa ingia ngeile ia le si foi ka ko air services agreement mo Singapore ia le la o mga ofa ku ia ka ki mai lo finga ngalo le be ngai pasia mai el kapeneta ia tulaga umainga ia malesimea ele sengi ngai el mele sengi miska ai o le fo wadia di mai ia ngau mai la fo ile ia tatu fi fai pa anga matato ia on nei fo ile sa tunu mai fo ia tu star sanga Tahiti ile o manga o fo e faiseka ko fainga pa anga fa penga ia o le la ke fia o ga ia ngai fo nga fo ia la to motu ia ka la ka mai ka ko e a fo faingo fia no ia ma u ka kala fo le avango ka ko ke fa ga ngai ia ka ko sika ko nga po ngai va le me fa penga ia e pe o le tulanga na o whanga solo ia ki paki la ko ia le la ko fo karsanga ia o me o malangi ia ave o mai runga kapeneta e fua mai ia se la ko fai unga ia ai o le tulanga na lo wai ia o kare ro o kele mai a kungu o kele ro po ia se mafu anga wa lo fi mai e le kaimingi po le me ko o lo cambio le po le me o lo ka po se me fa pena ia o te longa au malanga ia o te longa au malava lupe e se o te au malanga ia te lina e femarang ai ona o le o CEO io o te tau mamate ai o tu pai ma sirimana ia me se ala la ka mo le ataua e wala nga te pi tau se tangata i se afakasi ala o fe minister
Ia, o le taimi foi lele ka ke se lava ka ke le ngopu a foi lele pe whaale loa kele o se Samoa. Pe se Mexico foi lele ia le afionga foi le ripule. Ia le foi la ua kula i mai foi whafkai foi i langa fionga foi malanga pule ngal Samoa Shipping Corporation. I le foi a kauma whainga. Le ue ringi wa fau fe alua i le vao kako porngei. Ia mpampang. Ia ai aku mule meranga le u fe kuai o le foi ua iai le si kampangi. O le whanga solo ngai foi langa laisengi. O le kampangi mai siamangi. I le kulanga o vale le sami. O le au ke ngofo mo mafofau. Fai o la fe o ai vale le sami fiki ka mo fai ngola ko polisi ma me o moku fo i le ngi mala vale. O la mo ko inga fai ka ko me fa pena. Ia pe anga o kala ko ngol parmenga nga kaimi. O le fia o kele o ko mo ko o le kuki ma i walis fortuna o ko ela. Ele ngi mala vale. Ia o kele ko mai i o investors ia makampangi ia foi mai o la ko fa mol fi a mai la ko vale le sam seaplanes foi kai kusala vale la po ma vale le foi ia kai ku kuila ia foi la ka mai se la ko va ka la po po va fenga i no fa menga ma ko fa mo longo mai i la interview le sa fa ia ku le e lunga le BluTV over usala o lenga o la fa sana la Asiata isia mangi i Stuttgart bo nga o Stuttgart sa mangi de nga i mai ia ko malo le ia o lang kampangi seaplanes fa ka foi le BluTV o sia mangi ia la fa sana malo faftai ia ia se si tai mete no filo ia male le fiongana sto inarena ia faile a polisi ava no ta fele le ia o ta fia lo to matai tai siaman ia o le polo misile wa tu ina mai le company ia o yungi le kausa foe kaunga o akua o maianga va i Mosamo ia e sawal me foi le mai pole me pe se kula ka foi le chara ia matula ka fa pena ia o le la nga luel officer foi le nga makomalanga ku i ka ia e fa solo polo kala me ma le fingol la senge malo faftai e se le talinga fia longo to tele la tole mori me faftai tele matulanga ia fai wata tu tala noa i nei tau ma modernization o soi fuanga ia ole ale mela ale mafai ai la na tatu wa faunga ina ia tulanga mai loai fo ile tatu la ai luma ma tulanga o lo fisililia wa tupu fa matangi li wa va ina wa e sau no ina va lele nei sami ai wo mana tu ile tu motu fo yo fiti e mai sole tele ona yo la to motu fo ie la ufio ka minister le tele na auto va ai le au milionea mai la to mai tu u fafo ina ia ma tele le se le ni o lo ke ka u ma fo ia tato motu fo ina kele ka ko mo ku fua ele yo no ye se fa to fala inga ma se sila fo ia le tato ma lo le anga iluma ai ma nga ye fo ia pe ka u fa yenga i mata anga ino nai island resorts fo nai e tau na faunga ina e tato fa aina i tato motu nei e valu lele o aina e so fina ngaro lo tere lo fionga minsta ia ole tulanga lava na e tau ona ye ola me ku wai se me elele ia ai fu lava lai ka ko investors fo e lo la ko a manga onga e la ko ke fia di singa ma fa ing kulanga fa pena ai pe ole me folanga le ngo kalangoa ku ai i mea ia ole kule inga lava ka ko kulis ia pe nei foi se ngor ka ko o vale le ia pe on ka kalangoa wa me fai anga la kul vale le wa ole fisi maria nga o mai no la ia fe mai ke po fela le me fai le la ko e fa nga island ia ofisili la ia po le ase kulanga o se loloko la ko sit fia fa pe po le fai lima fu
e o fa kulola ia o mau ko o ko mo le vale le lu mo le waf o ke le nda ko nga ko o makau kul mele sai in marina ia fa ia nga sai ta ko ke o lunga nga fa ile ia ma aga i mai ia e pela o le kulanga nga o lo o fu ia sia fo ia ki ngai o le i le morku le si e vale si ka mai moko feo konga le po le south east o konga o ngale ke ule ngole a fo e makua e se nga ngai ia le vaenga nga pi a fa konga a fa Samoa le ke le foi ia ngai tangata tonga fo i lo kukuila o ngai kaula laka ia ia kasilanga vaenga o le o whanonga ko le proposal le pi o le vaenga nga le kule ia maia ia e fia whaiang seaplanes o ngai lau ke le e le isela ko lau ke le ngā whakia fo ia le ia tūlanga o se mlai vale le whapenga fo ia koe lau le fo iwa mai le whina ngalo o New Zealand fo ilea e lau a kui ngei iangi tok so ngi whaingo se mlai vale le koe lau ia a mawalor kama leo ka ko seaplanes ia nga whawalo na Bali la malo fa wa tele le nei a sosia male a tamau ainga morisi la fia le malu tele me se foi ia o mata upu te tau wa yona sir fia le tato watu le wa e to pule le nei vanga la fia fia na ona tau runga to ala fa facilita fa ma vai la o fionga a singa update mai ya ola se tala ta mai le tulanga foi le lua mata upu male ma se wo le to ina le sunga ya tu le pa po fe to ye le nei taimi ia ona nei na te avena tusi le komisina o leo na fo kopi le fiona fo lo isili si ofisili po fe mo ave ila ka faila malaka maka upo ngei la voki ka kat ia atonu mo mai fo se kat ia ka ko lunga fo le fa makala kat ia ai o ngaunga ave ngei la kusi le so au ka mai po la se kulanga wa ia ile la umkau ia pe ore ka dia kunga taro fa tai ia la si ilo ta va for la wiuta ia la wo fionga le tama fa sau le ala taua vai atu foi ia le fio le matutia ala fala fatuna o le aloli o le tupu ia vale faututanga le tupololi ia me se foi o manu le ala taua ia a fa tele i lo taimi me se foi le pisi o ia u fa no mai foi fa malu no atu ia wa taufia tu langa wo te tau wai ona a fio manga ile Maota ile nei taimi ia ono lo manatu la foi ia ile unga ni atu me se foi o le sila fa e por fa funga anga le tanto wo no ai sau no nga fa i o te wo ngai lu taimi la u fionga ia faftai siata ia faftai fo i le mo le avanoa ia me se foi le o nanga tato ala ata le Bluwave ia o longo pui di fo i le malu se tato tunu i tulaga upama me o lo tupu fo i tono le tato tunu ia ai me se le tama fai atu fo i atina tato tunu o lo whaonga i nei ia ni o mātou vai ia ma mātou au na whatau wā. Ia tautuai ia lo tātou o tino. Ia o nā ni au nga le au ngā lawa i mātou nei. Ai whaftai fo i le ri ma le sosoani mai lo mātou vai. Ia o mawhai o na mātou whaatino ia lona whinangaro ia MSSM ia tūlanga o lo tūri matai ai ia te sila o tātou o tino. Ia pe o launa whaamtalanga whaaftai le te talo mai. Ia whaaftai fo i mo le tāpua inga i seo tātou o tino. Le alawa tiro tu lava. Ia olo o solo manuia lava ia le tātou whainga malo mana fuafuanga. Ia o kako news fo le whakeike. Po le o so aku news whakeike ia o maku le si news kalakuanga. Fia alo wakuanga angi. Ia o anga lava nā wa a foi le mawhai o le tātou tāwhia le te me ua whina ngalo i eilu tātou ta mai le langi. A wha peo lo whina ngalo lea. Ia o mai lo whaki ngolo. Ia ai tātou whaia
le tātou mulu fo i taka folau ma le whaatuatua. Ia e manuia e mea oma, ia whamanuia fo i tapo inga Samoa nea fiafu. E le tātou polokalame whamanuia atu fo i lau a fionga fo i le o la whataringa Asiata o fonga le tātou polokalame. Ia whapena fo i la fionga le lipule le fionga ia visa. Ia, alo whaatu ma whamanuia atu nea fiafu. Ia e molnei taimi, ia soifua ia ma ia manuia. Ia, whaia fo i lo leo whaatau waa ma whakatau mori o le mātou ofisa nei ma le pulenga. Mo le toa i le whaafitai ma le whaamalo i lau fionga minister o lo wawanoa. Ai mai se fo i o lo taimi. Ia i rungo le tāpolo kalame e whaamanino ma whaalau tele, whaamala malama. Ia ma whaaswani si o mata upu. Ia e aona si la fia le mamalu lau tele si o tātou tunu. Ai mai se, ia o le whaamapueina o tamau ainga o lo tātou tunu. Ia e ala fo ia i lau matanga ruenga. Ia o taule ai o Samoa. Ia o tātou patia fo le tātou whaafou au wāre tau tuaina o lo tātou tunu. Whaamanuia le toi teimore nei fiafi. Tālo soifua i te mose si tā lau ai more nei fiafi. Alofa tele atu lau fionga na minister soifua ma ia manuia. Ia, soifua. Pa soifua. Teimora watile ua se fulu miru te wate ai nei le tula e ono i le tautua whaau au ma le unanga alau BluTV. I le vanga le fiafi ai maisho le tātou whaatara noanga mua. Ia, ma le fionga i le minister o ngā luenga te tele, o le minister o le LTA, o le minister o le Suavai, o minister o le Eritise, o le tele i o whamalu te tele ma matanga luenga. O loo i lalo le vaavainga, whela ua inga, ai maise o wafu ma taulanga, tono si o tātou tunu. Ia, le tama whasau, le ala taua, ia le fitalinga, ia Olo Fiti Vaai. E le nei vanga o le afiafi. Ia, toi, momori e whaaftei tele tātou company lango sua le Tasi Market e meise foi. Ia, o le tautuaina e meise o le au nanga e mafuai o na whaawau pēr le tātou porklame. Le nei e fiafi, ia fiafi teitasi e meise foi. Ia, o aso uma o le vaiaso renga te leo le Pacific Forum ma le talofa voucher. Whionga e lau pepe e meise foi o le wharitua e whalute me le lātou o nanga. Sau voucher pepe atala o loa mo Samoa i so o lava se au nanga i Samoa wa whaalau tele ai. Ia le au nanga le Pacific Forum le talo fa voucher. E nga teilia, ia o au nanga i fatou fale ma selisi no se Maota e se fo so fanua i Samoa ma na tua le unanga le tofine ia Lucila. Ia property brokers and Realty Samoa. Ia inu mera ma sanio na tu ina tu mo le tatou au nanga. La tatou atu le tatou malolonga. A foi mai. Ona so urua tue va ai po ma wale tātou fi so tainga o le si tātou whaatara noanga lona lua ia o le tātou whaatara noanga ma le whetalinga i le ingoa matua a le Vena Ale ia na fi so tai tuai le tātou porokalame ia i le fiafina ua mahea o na whaamapu e mai le tūlanga la walunga wa ta oto iai ia le whaatou whala inga whaleta tolu ia ai mai se foi whaleta wha ai mai se foi ia le tūmalo Semu. Ia i le tūlanga la walunga wa whate ia i fo i le mamaru lau tele o le aturu. Ia na fisota ia tuai lai le fiafi nei le tātou prokalame. Ia ma lie mai le talinga ri ngoa matua. O le amo mai sona vanoa i runga o le tātou prokalame o le taute ia i le nea fiafi. Ia tātou tolu ai le seunga. Wala te ruesi ngā ulu wala kua mesi ngā utuki. Ia ma whaasikseki. Se tātou atu i tātou whasararongo whapesi desi. Ia si utoe vai atu. Po ua mau mai tanto sota inga ia male telinga li ngoa matua ia ale tofa ia ale Vena Ale pe mai tatu fasalong fa business nei O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tō nei matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siaki ina fo i lau tā vale. Mātou te sapala ia fo i swau mo lau tā vale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapala ia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tā vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher.
Maota Samoa, o le maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pea mo o Samoa. Whawhetai le fio mai. We'll see you again and God bless. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Sa may kana mo vile kwai. Among yo kolos fanga mo makulo talo fanga choy sa repay tilos fanga yo sa misina. Sorry, e fia po. Ah, sorry. Anga me kasi nas fanga o si pe fia po. Uso, kan yung ko kong member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e Pio Fiti Matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo'i ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whae. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawelawe, in bulk I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ainga I Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le money grant. E lafo ai tupe mo ainga I Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South-Auckland. Can you be my wife? Joe whaafele ea tūtu te liu le proklame, ia I tātou mālolonga masani, mālole, ona sai mālole lava papale le nei vaenga o le fia fifoi. Ia e me se foi o tūlanga I tiute, ma whaiva o whenga iaisi o tātou putiru. Le vitua umana, koneti atu I le fionga I lingoa matua, ia pe toe limani nai minute pe toe se furu foi. Ia tu titi lava au na tapena le lei mai lea me se foi o to manga ilona lawa foi ia matūlanga o le nei fiafi. Ona toi fiso tai atu rola ia ala u fatapena mai. Ma oi foi se tātou a fasoa, ma se tātou talanonga. Ia I rungo le porokalame o le Tautai ia ele nei vanga o le afiafi. Ai o te toe wha maloma o toe o wholo whantu le to tele o ilantou. Ai mese wo ma paanga ma mai le tātou porokalame nei ma le unanga ma le tautua. Ma le tuafo. Ma na yesi vaenga lea tautari tali tuai le tātou 5 minute pe toe se furu foi minute o na vala au lea mo toe koneti atu le fionga po le to whali ngoa matua. Ai wa au ngā foi le nei vaenga e mese o le tātou whaatara noanga ma le fionga le minister. Mana ia o vai liu ia na vali mai le fionga le minister. I le mataupu lea o whaate ia o mai tātou le nei ia wauli. Officially ia whaamawhae ia le to filing o amatua, a le Vena Ale a bese fo i le whetalainga. Ia tū, vai atu le pa i o le ainga sa somua ma ainga lua. Ia bese fo i ia li o le fonga le ala taua o tai le ua malu whaletonu. Ai, ua whate ia ila le tōtele. Whaamawhae. Ia ai a ngā ia tuto tasi. Mana tua, e le o iai se wha moe moenga o sui a whaipule. Sui ma malu mai tu malone i lua. E le o iai a so la wha moe moe a mea.
ia ina ia satia ma afia ifua o lato finga mamalu faale sui a faipule ele ia se na vaenga pau le mea la walunga ma le vaenga la walunga o lo ta oto lo la faiunga wala le toe faatuatuaina le HRPP ma le taitai ma le panti e la te muli ta ia ma ave iai lo la lango sua wa le to ye se faatuatuanga ia lena tau oto mai ele to fa ia tu nisio nei vaenga wa fuaila na ia lava faiunga io le vea mai markama fu le a tu lo bu fai ngofi le mele o le fu le pi tau fai fa pule nga fu le tau fai fa ta mai ti le vai ngole le sila ya la to fu io sui mai si tu malo io kama fu ngale fai tu sa mata u pu le o ngata fu tia male umele le fina ngalo le taita ia o toe o lale upule o toe taen po toe taela ia o toe fa pena na toe fa fo i mai ia ma saure tu langa fo ile se la wolunga o kengia i ro mo o nei vaenga na tasina vaenga lua vaenga o le tu langa i le o toe fa tu ina o ia o se taitai lana taitainga ia o le tau fo ila vaenga le walanga ata tu tala noa i le upu taitainga I whainga malo i te tonu o Samoa. Ia. Ai longa yese si lau e foina le e mua mai lunga i lo mafau e vea matai foi le te tonu le atunu o mai pae inga i tele. E nei lo le sua forto i no tulepa. E le tau fisilingia le nantu langa ia i le lau alunga o lona to mai tau taitai. Ia le foi sa acknowledge la vai fautanga ia tu. Ia le tu langa le na peitai. Ia. E li fa pe e tu fa monga ma tu fa polo kasi ma va tu fa fonga lan tu ai lava se matauti o ses ele ya se nothing is last forever ele ya se is there's a season al tarale al tu spaia there's a time and a season for everything under the heaven and the earth ai peo ko fa hulu la ngus paia e ya le taimi ma le tau i lea mea i lalo le fonga ele le nei o le taimi o lo tu lai a veo se tai e yai le taimi e ifo ai e yai le taimi e si uye ia ma fa mai ai fo ia e foi la le taimi e raisa i le tua ia ma tua anga sira fia ele tua ele ai se kusa ma akam ta tua i fo anga sira fia ele tua ele ai se kusa ma akamu pe le foi se kusa ma mosi e pengi ele ko su ia mo se e pasi ya kwale a unha kupulanga saule sia unha kupulanga a kule a o moseane va toi ia ole a foi le fia matautia vantu sto ino ampela amo ele ai se isi fa kua i kua pe lunga malalo ma au tafa matalatu e kukusa ma fa kua nga ye apela amo ele i fa pea na matua tu fa mo foi lele ma fa soifua la fa fu leva ya ele tua ele ko ye se fa kusa lia ya apela amo le na uma foi lo na temi fa por kalame uma langa pa toleata ia ka ko le ka ki fanga foi a wo o lau pat a lu e malo si lau pat a o fa muta foi o fa muta io manatu ono le tanto temi nga le tanto tu fa e motua ia e tanto ko meso tasilia so to ko ne tia tu po wa ta penale to fa le ngwa metu ia mawolo o le tanto fa sa lo lungo le tanto por kalami ai o le tanto me tasia tu le tanto malo longa le nei mai a se tanto malo longa le titilia right after the short break. And then tatu koneti Samoa ia te lole o stand by mai le to fale ngwa mtua a faia te mo mia o loa mai Samoa manisio atu moto le Pasifika e Pio Fiti Matonga e na o le tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata i fua whatoanga e maua foi ia te ma isi me tau mafa mai le moana e pei ona ufa yatu
e te maua uma o loa mai atu motu le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu Olo Fiti. Kako karongi ue fo ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver ngata foi leo pusa pepe, i le Tasi Market. E maua fo e ipu mo whaalawelawe, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu mui, ai alofa i nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga e te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo papakura i South-Auckland. Can you be my wife? Daimelo wantile ua lua se fulu minute wante ai nei le itula e ono i le toi te liu mai ai o le tātou porokalame o le Tautai ai le unanga lau Bluwave TV o te fia whailoantu o le ua mawara mawhiso o teinga ia e lunga fo i o le tātou telefoni ia ma le fionga i le whaipule le tu malo flea taime se fo i o le whitalainga i le ingoa matua ia vai atu fo i le fio ia wa tātou talanoa i whaleanta mai tu malo e me so fio anga ia e whangatā le matua ia ale ma ulu mo la ainga ia vai atu fo i ia le pitolua o sātunu mafono marangafa ia e me se fo i ia le vaulu na fale lima ia ilo tautu a fa ia fio mai fo ia le alo le tuitonga e te nane fo i le ala le tai o luto lua la waki ia ma moto pua ia ala le tai ia sal taloa ia ma upu tausi anti o tau faleanta fa talofa ma folo fantu i lau fionga po lau to fa le ngoa matua ale Vena Ale lungo le tatou porokalame le nei vaenga o le afiafi talofa lava. Ja, o te o folo fatu ma patalo fatu i lau to fa Asiata fongo tato prokalame nei afiafi. Ja, o te o folo fatu fo ima pa pelo atu le pa ima ulunga le pa fonga tapo ai o tato watinu i o te roa pa ia la vale wa la fio ai ngo tupu mai ngo nofo. Aingo ma aingo papa e nane ainga te pai pa songa ya tu mua ma pule tu au mala taua ainga le tai ma le va fontia mese pa le polo to finga ma tu lo to ainga ya va pe fo ile fa fonga tapo mai el pa ia le no fo fa fenga lo ta fa auto ma fa funa pa ulia inu ma fioanga le tato watinu ni sila ia male fa fonga tapo mai fo so se paenga le lorangi o mo mai nei fa sala longa ia e me te foi si o tato watinu sa monei patalo falava ia tate tau fai fatalo fai le anga le lei tai tama o lo tato matai siri le langi ia fa fitai tele ona o le lao mani noa wa e tu ina mai ma fa avano mai lo taimi ia e tu sai foi o le tau apa tu o le tato o unanga ia o te ronei au kilani ale BluTV ia awa foi sofi na ngalo fa alo tele manatu foi o le ua malama yunu ngalo ele to tau alo pito vao sa manto fa mtalanga e tu sai o le tala fa te ia o le tala foi wa pa mai tu tonu so tanto tunu ia ile nei foi aso ile o uli ana le la e tu sai o le lua fa ai unga po o le fa ai unga i tu malo e tau wala mai i lua fionga po o lua to fa ai sui tau va ia ina ia faia le nei fa ai unga ai o te fia fisiringia lau fautautanga i le ingoa matua ale mai le taimi ele i o loloma mai le nei fai unga o le foi na maua yunu ngalu nisi o faataltala noanga nisi o fale faasalalau ia ma fai loa i lava le tūlanga o lou le lango ina o le taitainga ia ale fo isa avea ma taitai o le vanga fai le HRPP lea sa e iai wa o le official liwa e tuto tasi lau
whaatala noanga. Ai, na whawhaingo fia ia te oea mai sole tu malo. Pe a fua i le tele o tausanga na e tautua mai ai i le vanga whaupuwhai. Na whaingo fia le whai unga lau tō whali ngoa matua leo wa tupu le asole nei. Whamore mora. Tai Asiata, o te tautala lava ma le whaaloalo tele. O te manatu foi o le o le o ai DCI tu e ono whaamanu o li ai se pinangalo stasi. Ai o te tautala lava ma le awa tele le whaakonga tapua i o tātou o te mu. Le ngata foi Samoa nei ka pena i New Zealand ma lo langi atoa. Ele i pengo fiel pengo se pai unga Asiata. E te silfia mai le te mi umi a lewa atol tau sanga o wangiangi pe i lunga o tūlanga nei o le. I lo manatua ia a whapea iai se sa tōwhala inga i le matu te tai. Tauna iai sana pinangalo ua pa se e toa whale ai, se e toa ngalu ai. Se i li si tai e Tautai le vanga whauwhai ia pe whatala noi na hoi le tūlanga i tai po toia ia pe le whatuatuanga pati ia pe tai la ia ua alu a le alu a le o mai ai le nei vai te mi o manatu ai ua le loa le o fai lo tūlanga i lo whamoi. Poi uma hoi ona o iluma lo unu uma lo tumalo. E de so na whaia poi se mea me se poi lo a inga ma ia ma o talo poi lua fontanga tele andu un masina lente nei ma le masina atu on tua ia sa iluma poi lu. Ia o le langona lo tele poi na o le tali mai ale no ma le tumalo ya ale o la laval me te silfia e manuia e tato tumalo ma te lango atu lava poi lo finangalo le ya sila le ona tu uma e ono a fi ai ya o manatu ale le lo ama vai lo mai le vai no pa silfia poi Asiata e lo angiangi pe ai tulafono lea ke to suingo tulafono le la fai al palo te lua pe mandufutas il fie poi e sama fai na e tuto tas ka fai wa ele ma fai ona e trefie ia lo vang fai ona ni mafuanga poi wa e manatu wa tauna e fase ese male Taupea. Aliela. Pecha ila el te unga lente fainele lua fe lufukas. Lena o ese loa ia fomuinale o in pan fong ma le fionga sa fa pitu. Lena te faie lo te unga le o te unga la le an fainde. O ele faie la na e tu totas. O la o fa mail tu la fono. E te tau ona e to alu to felo pinga palota ile me ale ngana yale aula uwe vai tu la fo se po ne wala no ne fia ma singa ne ya ka avel maka upul fam stong ole e uwe inga tele la ile te fia mo mana omia o ni fautuanga mai eli mata mai ke lo ia wo so o malo ia ngai Samoa ole tala Samoa Asiata tal sangaina le advice mai le loia tele o temi da peitaila ile lo waia tu la fono ele leina o wa matamea o le la wo fa ma vai il mato vai na fa o fai vale ia silfia foi la Asiata o le o te fa ma vai il vai na fa o fai ele o le parlamene mali ile fo talai a faila o le altu langa o le aso le wo fa ma vai I am still a member of parliament ile filfilinga lo tu malo o le ala te pata talni o le ala sila sanga
o te loala o le awala le o e la umta upu le whamsinonga. Mali. Wa o leo te fina wina lava le mele. Pa se sila ye le tula fono len fai. O leo ako fai pule e fai le kula fongo. Ai koe soli le kula fongo. Pa se sila ye. O le tula fono len fai nei. Sa le te taun fai a. Ua matua a fia ai le whaavai. O lo wai at tau. You're a human being and you're a citizen of Samoa. This amendment of the Electoral Act has violated your right as a citizen of this country and especially as a member of parliament of the independent state of Samoa. We are an independent member of parliament. Yeah, I'm going to wait see what's going to come next. Whaia e watu waia le mata uku le nei o te o atulava o le ale finangalo e polo ina po le ala vastulanga ye o te toi alu e whaida palota. Ia wa umwena wha leo no tumalo o kakalo iai. Ia o tatou nuu le fionga ale ma uru mo lua ainga nga fwa toi ma le tuloa sa tu mfono. Fiola lo tuitonga fa pe foi la waki moko poa mal pasa talo a faia o latu langa o te toe foi mai faila palota o te tal sang atu mal loto fa maulalo o mai o ke alwe pa umal no fo engane o ani si pina ngalo tatu tu malo se si fa nga palota e fa ti di foi mole ai wa fa nga palota lua fa mo lufu bon e le la o wia nei ia le skipu mo mola o lo que tele la vai fai o le altu langa ia que fa mo ai le i so son mai e o tu langa la na Asiata i le fa la tele ina o lo fa mo so o le wa vatu foi la o ia le o ko ni menga ngai ke va na mai nei lo ka ko mo tu se tu lepa tali mai ai la o ila o tusi foi na vatu ma lo fa ma lo mai atau foi le kele ni mau tau sanga sa ma tau ngalu e fata siai o le a tuina tu la tau pu lu mo fa fa tui ale vai no fa fa ire chapipi ya mai el fa un tusi o le fa mai ia alo fa tele atu mo oe ya male fa tu ya mo mal fa na ya pero tulanga na le palo kelina la vantau po Asiata ia o fama vai lo ia o leto e balo leto ya wai se vai no pa pero se tele la le tu lai mai pe kalia polea lo mele o te no fomao pe o fa dia le press conference on the lela. Pole ala ka tulanga ye se pina malo le mato fa pa tu i le taimana. Wa ya o le o wi ala me. O ma fan tu si mo mai atau e o pia se lava ia no fa ma vai tu le. O lo lava ia ala tu la fono. Ya pero le tulanga na Asiata fa lo que le poile tulanga nei aso mo se fai unha foi wa ele vengo fie mali au manatu lava uia e le nga foi no foto ya au le to yai so manatu e fia awai ile tata inga matu tata ia ma de tele lava me o te le manatu foi fa la lo tele tulanga o le uleti fiera val matou ia va fai ia pe o tulanga na Asiata sai malo fa sili male fa conforma ta po mai ka to tulu ba lo fa te mo ia te fa te le la va yo wa inga uma na mo la oina u ia te do mamao le makstanga lo to malo ko le ata no malfa ia o kilani no sida Australia ma Amerika ma pa pena foi nei ia ole tulanga moni na we lo fa moi ia la sai Italia nei polase si
nga solonga wale wa sina ngalu tulanga le tuwaso fo ile pata oto ina tu ole asanga mo mua ole ta okule ya le wo fa ma vai alo ya la se va ya tu le mona yo nei be wa ole tu la fono Asiata is a mess Mali. Ideo que le lo va a decir la ya le wo fa ma vai ngai male HRPP o tele o que fai pule ala Mali. ele va wa ese ai lo avea ma fai pule filfilia lo tu malo ya pole ala le ava no fai ai na fai tu langa le e la manuia pe ko o fai palo ya so va calcalipe pole al me la oe lo watel to nunga o teleto ya lo to fai sa palo Mali. I will be an independent member for the rest of this term. Ilo wau na ia taltonunga. Se whanga solo peama. O uma foi no mako vavai uma ufia lo ia e. O le kula fongo e, there's a lot of loopholes. O le mkwafe te nai o tula fongo I mo te unga nei. E makua pious lava te unga nei. E fai mo le taimi o tangata ia ele fai mo le manuia mo le tonga e pe ona fai mai el tato fa vai o tato malo a me se o fai pule o mato fai pule fai tu la fono e ko vai ni me fai pule fai ku la fono ai ngo fo mo ko fai ku la fono e soli e fa vai o me como ni fai pule le sai pa inga o ngal ku la fono o ka ka mo ia vamos sino e manuia le fonga ta po me da to ma lo fa tai la wa to fai le ko matua ale me se lo fina ngalo wa malamba yulu ngalo me se lo fola sanga manino ya malamba e na no to e fa pie tu lava ma il tu langole se fa fesili lo to fai le ngo matua e fa matala sa o le fa pe o le fa upunga o le vaenga e puipuia ya te tau tangata ua le o anga va ai puipuia la ua ya te tau le te tau fitala ai wai moni ma fa mauni wa toe sui lava fa tope la kale longo lua fe lua sfur maritasi eu te loa aina fa tilo ono nisio ila to ua o ese mai ma fa ma vai mai fo ono wala to loa ya ua le o toe malu sala to wa ya tau e fa mate tau tara fe ngai le fa punga la fa utanga li ngoma tua ya lo to fa Asiata ya ole manino ale pa fon mai el tato tunu ole tulanga ole patila mato le vaenga fa fai puipuia ya tawatanga me tonuana kasile me o le manatwa o le puipuia lo wa ya tau our violate lo wa ya tau this our party has violated your right as a citizen of this country. La tulanga ia se vai na fai e tau ona puipuia la wa ya tau a le o to nofo ma fa ale a nga ina ma fa tau le anga ina ba ave se la wa ya tau in teu ke un tula fono ele tal fe mai ma fa vai kasina mea o pare ya lo to fa Asiata Pio mo le ya lo no the Human Rights Protection Party should protect the rights of the human beings and the citizens of this country. But what have they done to this Electoral Act? They have violated your human right. Le lawa ya le tautala mail fa vai fa ta waina lawa ya tau le wole se me malo le tulanga na Asiata la foi fa fon ta po mail ta to nu wa fa e pa o vale se fa ta ya le ave vale o lo wa ya manatu fa alia male loto no ta le sa o le mea Madiela ke le fefe fo i tautala i le mea o ke la ngona te tau ona fa leo ai se mana ya ole
tali atu lea whamalmole Asiata tu sa malo pinangalo. Malo whaavitai lau whionga I le li a whaipole o le tu malo a whaleata be se wholo whautautanga I le ngoa matua. O ke whia fasili atua lau to wha ale. E le fasili le dei. O le a whamantau le I sousi la whia uai longa lau mafutanga fo I male sunga tuila epa tele o tausanga be se o le vanga whaupwhai. O le a lava le mafua anga ua tautau fiofi mamau ai lava le toe ina. Ile umia ina o le taita inga. O mantou ia tunu I fafo. Ia nga o ngakasi a lua lape o le kaikai. Ia e voluntary lava, e kaule whaiaku al paki a ua matua no fo fale sa tu ia maa ilana whato fala inga o le a o wha mawai. Ia awa le o lea ua ese lea le pei ua whatau. O le a so usi la fia whaloto I fale. Ua tapa I so whiranga. O le a lava le mea ua tau ta fio mamau ko inga I umaya ili nei upo le tai tai. Ia, mo ile le a Asiata, mo ile lo saunanga ile mama stanga ko ima tu le apa. Le bata sanga mai o koe sa se sifa vai o le vanga pa pai le chapipi. Ilo mafuta ki atu le apa. Ma le anga I atu le tūranga pe ona iai. Sila ye le whanga solonga mai o wa le foto auto e na uiai mo le pai inga le lua fe se fulu I le pai election. O le foto auto e watu nei tonu le lua fe se fulu wa filu futasi le pai inga lon se fitu nei. E lo wa ia ba ia lo iai se ma fau a tasi e tui le apa. E na te mawhai o na whaamatu watu le pai tai seisi a poai lava. Ilo wa le manatu. O lona ia manatu o ia lava ia o taita ia mai na o ia lava e mwhai o na taita ke langa whale ko kele vaenga la te langolango ina le pionga ia tu le pau me lena o matua angiangi ia il mato kokos no mana o ina ia whai pese mato tala no ina o le leadership issue Mali. O iai pe aia tu le epa le fatu tuanga al parti pe le ai. But you know, le mafai e ngu makanka. It's a race for ya tonu ia na tu fo leo la sei uma fama sinonga. Ia se wa vai le kele o le uma kwa le vanga uma fama sinonga le o kikele me o kula mai. Ia manga leo Leo ye ya sanganga wa a fa ye se e tatau na ia au mai al mata upule I lumo al fafaltui an attempt to discuss the leadership issue in front of the caucus Mali. Not us but we have raised it so many times Leo ye ya sfinanga lo tule al mela le Asiata wa vai o ke vai no foi ngai fai pule lai e ai o Ali e oi la wa ia manatu ye talo fai e ma fai pule le lai o pa fai ku mau e pel palo kale la sau nei e o ki le ngo ku le pa if he continue to lead the HRPP party ia polong aya mangaku sai foi va fong mai tu no po aya ele ki pira o wa ia okay directly lava okay kau kala ku lava me kongolo como el melo a faia ele olna ya mangalo mai o le tu o famtalanga o ia o ia va ai politiki a been a politician all my life ko fai pulenga ia o lo lai kiki mai o muri ia va ai ma kofilau mar ko a fiame ya la u se kau mal mau ke mi foi fa va el paki o el mau ko sala su vai usu ali ya o kama kiki mai o pero wa ia ma ko mai pa ka se yama pekai ya o leo sa fo le firma lo mele ni ke mi foi de eu manatua le leiro pa ma vai o sauia o ia tau tua lo tu malo tau tua le tu nu o ani mele le tau fai ai fenga malo o pale menei
o te mana tu lango inta pe fo mta upu I tax official Mali. wa mo ko runga wa maile ya la fongo ngi wole vanga la ko ele ku ta kaunga mal kula fongo le pa o ka ko fenga malo le ke ya kula fongo le tax official ya le wa ve se tax official ya Asiata Pio tulanga na Malo whaafitai mana tu fo ia o le nei aso ma le tūlanga I le talaua laualunga I le lua whaatalanoanga ia ma le whaato whala inga wae ia e mana tu ai fo ia lo nei tangata miso le porokalame ia e le au ngauna umia sa ta whaamtalanga me se fo se avanoa au te iloa le nei panga noa patino e mo mia lau whautautanga le ngoa matua ia e mafuta I le ainga me se fo le tele onisio o tau whaato ai atu me se fo o fufuanga o le nei fiafi ia ai ua malama yulungalu ma longo whaatutuila le whaafonga maua le atunu ui lou finangalo ma le whautautanga ai mai so le tofa ia o le tofa e tu sao e aputiputi le alofa ai momoli na ia whaia le whamaoni o le tua manatu lea ia la elo tava ayuta lau tofa le ngoa matua vai atu pa ia mamamalu whaavitai tele I lou tali sapaia o le vala awatu ia I Aotearoa ia ai la fotuia o le tote leo I la tau le muri tai le nei porokalame ia o le whaepa o le fo e momoli atu le whaamalosi au o le momoli atu whaamanuyanga ia o la tau whaamalo e tusai o le toa ia wanga o le toa o le tangata toa e mawhai o na whaia le tūlanga lau walunga whapene ia e ui o lea la fotuia I lau whaututanga le ingoa matua tau walunga mai I sau noanga whai ia o na tā whaamawai ai le tā wanoa mo le nei taimi lau whautanga ale ya o te moli atu whaftai tele Asiata lo sa ili avanoa mai fo whaftai foi mo le tawhatata naranga I lunga o lau polokalame leia fiafi ia e whapitoa lava se whaftai tapo inga se utumaro le ngata I Samoa nei o ale fio ale ma uru mo la ino ma ngafo atoe ma le tulo sa tomafono lau to whae wa uru ia va pe foi le fio le alo tuitonga lo waki moko poa ma pasata lawa o lo tu malo mai la to malawa e anga va ai palota le tu malo ne palata no malfa pesa e langoina o il palota nei pesa e le langoina a o lo tu lai mai o lava o le sui o tatu tu malo e o fia mai lava o to o lo ilalo o le palota au tate tu malo e pa talo mas foi le paia maulunga le lo tu malo le no fa fengainga mo la to paltua pe foi le paia maulunga lo tu malo o lo afio malala I New Zealand so se tafa New Zealand o wainga malava o ya malo va tai malo talo malo ho ta poile fengo fiel pai unga tau te lo ho tele lui tau la foto e mai panga solonga o le amatanga le this is a style of the move le wa yaile mata upu le vea yo ma sui bo fama vai mai se vai na fai o te momoli atu fa tele la le tu manuia ali o tau talo ma to pamanuianga ia whaftaia I la tō umalava o langolangoina o te lo tele lava I le whatasi mai foi o le nganga pa I o le tua ia wafo sa malinga nei to teimi o le whai unga nei tau sanga e mo le tui whaftai tele Asiata lo polokalame ia te whai te telefoi e tau tala lava maleava tele o Samoa ia o le atunu tofi lo sila mai foi ma tapu mai o to faiva ma o tato fatal non ya la foi se upu wala vale oia o ne tau mali se fa fonga tato o tunu e mai se o lo to fa o lo fa to player por kalam ia maru ave fale lo finalo poto lava Tautai ale atoa atu liwo lonsa ia anga le tuai pe te le fifi ia felo ai pe mo foi se avanoa au te moli atu le nganga pa stai ia malo whaatai ia mana tu foi o le ua pa ule whautautanga o le whautautanga I polo pui ai tupu whaleanta o tupu ai o le whaletua masanga ia I lau whautautanga I le ngoa matua
Ale ia vai atu ai nga tausi ia mana tu fo yo se fa buianga i rungo le prokalame le avano ma fai ona e fa avano mai ia se ite tala li to fa ma le utanga ia wa fo i tu o patatua ia i o le tulanga o le fai unga o ma to fo i talo ia ma wa le loto tele lau fa utanga le ngoa matua ia me se fo le tu malo te lo fo yo le o fa fonga ia ale mamalo le tu malo me se fo ta ma fa nau ala lo tu malo ia tu no e mamau so se ta for ke lo pele alu ile ta fa tala noanga ia te lo fo le amalu ile fama le lo diu tulanga ia o lo wa pale ai tu tonu o fai ia awasa iringa malo le tu malo alo fa tele atu fa tai to e so tai tu fo ia se isi tai mi awasa isi ta fa tala noanga ia mo le tai mi mai le unanga le tanto BluTV ia te ronei New Zealand alo fa tele atu mai manuia le fiafi la to fa ia fa petele lava Asiata soifoia mai manuia ia fa tai fa soifoina ia ole na lawa mai ale fa tala noanga me se fo yo le tanto to lo na lua i lunga o le tanto prokalame o le Tautai le nei vaenga o le fiafi ia o fitau ia fo i mari ngo le prokalame Tautai e faiva o le anturu Tautai e male manuia ia Tautai e fo i male fiafia ia o i fo inisi o lo fa no noa ia ele fa pe fo ile nga ia le fa fia nga yo me uma o le aso o fiafia o le aso o fa no no ia o ine o tanto fa ngalo le alofa maleanga le o tato ma tai siri le langi tau lunga i ma tau le nei vanga o le fiafi fa te tele wo ma pa anga mai le tato BluTV me so proclame le tau te yai ia me so le shein no le tato ia ka go share le tato proclame ia bonisio ila tau fo yo la e fa nga luenga po to fa inisio o tunu e se o tato taimi ia ina yo la tau mo fo i se taimi ia le saunoanga le fionga minister ia olo le minister nga luenga ia me se fo ia o le ta o tolua yo le seunga i le sui mamalu mai le tu malo fala ta fa ia me so le fai unga tele wa fa mapu e mai le ne yaso fa mangalo se manga bo le tauta mali la foi fonga va tele poto le tutai ia ai pisiale nga te fale le tele taimi ia o mo ngalo fa asiata ma proclame ia malutao lo to soifua i le anga le leyo le tatou ma te sidi le langi ia tau mamau ni mala tau mamau ni fa la vilave ni fa fitauli ia talo soifua pe o le tala ia tuna mafata ia lo to soifua la le mai solo ne yo la vai tai ia tuai la so tai au ai mo ne fiafi Asiata Pio Vaoliko male tautua le BluTV fa tofa atu ia ai tatu le me ia tu tatu update o le nei vanga o le fiafi fa soifuina a fai te mo mia o loa mai Samoa manisio atu moto le Pasifika e Pio Fiti Matonga e na o le Tasi Market te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata i fua whatoanga e maua fo'i ia te maisi me tau mafa mai le moana e pea ona ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti ako karongi ue fo'i ia soi maua fo'i le umala mai tonga e le ngata i lea mo ila tau e fia le tātou tama o le whai e te maua uma lava i Tasi Market ai whawhetu langa o whaalawelawe e sa o le lei e maua tātou pusa pisupo tu ai ngā lele ia leo le pama le ngata fo'i lea maua pusa moa i so si tu ai ngā sizes whapea fo'i la kako pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole tai tama ia mo whalawelawe ngata fo'i leo pusa pepe i le Tasi Market e maua fo'i ipu mo whaalawelawe in bulk i le Tasi Market ia le nā Samoa a mai ala ona fai umalau whaatau i nei le ounanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa i nei o tātou ainga i Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o ounanga ua tā ua le Manekran. E lafo ai tupe mo ainga i Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South-Auckland. Can you be my wife? Tasi lava e fia fia, ile mano, du mange ua e lai lele. Fala ye mi yangi e malele.